Sasithi wozani, sasithi wozani, sasithi wozani. Kwakuyilo ndawo kuphela ngiyiqophile. Kwathi mase kufika ukuthi ngiyorekhoda e-studio ke ngafaka ibiliboco nobhiya nogwaye. Ngasho ukuthi mababuye, 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 mababuye. Sasithi wozani, sasithi wozani. Nginibingelele kuphina kuphela kufinye kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele kwiSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We, oyoyoy we. Our kingNuba with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu Hlezo Sibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Nginibingelele babukeli beSelect Africa TV kama lami wazi wakhe nguThobisani ngwakamthembele njaburi ihora ke bafowethu siphila isoft life ngihlalele nenkosi bafowethu iking inkosi yebiliboco inkosi yogwaye nani sawubona futhi sikubingelele sikwamukele kwiSelect Africa TV awu madoda iphethe inkosi yama mask. Nginibingelele nambalaleli usekhona uboss webiliboco. Ubhuti webiliboco nobhiya nogwayi. Crash siswakho omdala, crash sisibama 80s. Uyiphathele nje la kosisi. Ngiyiphathele nje. Umuntu ofuna osisi nje akakhulume nami ezweni engikhona. Bathe ezweni uyiphathele osisi abadala ama crescent. Ama crescent insimi zakudala into ezingafuni imali into ezikusendela u-e-wallet. Asibonge kosisi abadala mfowethu ukuthi basiphatha kahle. Basiphatha kahle bacela imali. Thina basibuzayo ukuthi ushoda malini lapha yabo. Zonke izinto yiloko konke ezweni. Ungibona ngibilibocoza kanje bathi ngithwele nje. Uthi ngithwele nje ngiyazibheka izinto king siyajabula mfowethu ukuthi asikwamukele kwiSelect Africa TV mfowethu sijabula ukuthi namhlanje uzivakashele siphila isoft life mfowethu ubuka nje sikunjani emva kwethu. Njengoba nibona nje bakuthi not ukuthi siphesheya sikakayi sazoya sala eSouth Africa ukuthi nje soft life iyona ezelayo asiyifuni iyazela kuthina yabo. Bhuti wami siyabonga kakhulu mfowethu ziningi izinto ezenzekalayo siyakwazi usuke phansi sibe nawe ungakabi lutho manje usuwutho siyakubona mfowethu izinto zikhambela kahle uyangena kubantu abantu bakuthanda kakhulu bhuti wami njani impilo manje. Ngibonge nje isupport yenu ukuthi ningisuse down nangibeka up iyasho nengoma ngithi ningisuse down ngingelutho nangibeka up nangenza umuntu uqhubeka ningiphumelelise. Ngibonge nje bakwethu lelo thuba nje ukuthi ningithathe down ngingelutho ngaba up bakwethu ningakhulu inselelo ezikhona ke ezweni abantu bafuna ukubona uhlezi uphethe ibiliboco udla kahle waziwa abasafuna ukungibona ngidla ibhapa bafuna ukungibona ngidla ibiliboco nobhiya nogwayi angathi abantu bangakubona ukwelinye izinga kanti nami ngumuntu mina ngiphila normal life noma ngilala embedeni omuhle nje ngidla ibiliboco akusho ukuthi angifani nabanye abantu nje abangithathe normally ngumuntu nje noma ngadla kamnandi ngibilibocoza. Ngizwa kahle kingNuba mfowethu uyayibeka iyacaca lento ngicabanga ukuthi mfowethu umhlaba wonke uyakwazi ukuthi nje uma uthe nje hi ngibuke kwi-social media wathi nje hi kwi-social media kuvele ukuthi phihli kwasho ngizwe ukuthi phihli ukuthi mbo kuvele ukuthi nje angazi nami ukuthi chithisa ka yonke into nje ongayifaka nje ichaza ubuningi nje abantu bangisupporta kakhulu bayangithanda abantu ezweni. Ngiyethemba ukuthi nje bazongithanda kuze kungena phakade amen noma sengenze enye into baqhubeke bangisupport enye engagxilanga la izweni baqhubeke njalo bangisupport ezweni. Mana ke kingNuba mfethu uyangena manje kwi-industry abantu bakwemukela and ungene shiqe kunjani mfethu kunjani ngane kwethu. Nkosi ngingasho nje ukuthi njengoba sengishilo nje ukuthi abantu bakulendele omunye umuntu opolice of life kanti mina ngidlela ibiliboco nobhiya nogwayi wona soft life wami lo azikho into eningi ozongibona
sengihamba ngemikhumbi yonke lo nto hayi akusiyona into yami ngijima ngey'moto engena roof ilahla hayi akusiyona into yami mina angishaya nge-abita nje qway ngiyofika la ngiyakhona impilo yami nje leyo mase kufikile isikhathi yoshintsha futhi yabo. Ngiyeza kingNuba la kwi-abito ngiyabona mfowethu sikubona utrende ngendlela esimangaliso abaka-abita bavele bakuthatha bakwenze ambassador yakhona siyayibona yonke leyo into la kasiqale la emculweni mfowethu emculweni ungene eshiqe ukhiphe ingoma i-hit song mfowethu uthini ngalona abantu bebelindele abantu bebelindele ingoma enkulu wakhipha ingoma enkulu abantu abayithandayo uthini mfowethu ngale ngoma bakwethu angibonge kakhulu ngoba mina ngiyinkosi yabaprofethi ngiyinkosi yakho konke yabo ngakuprofetha ukuthi I will release the hit song isilungu ke leso ngaprofetha ukuthi ngizokhipha i-hit yama-hit ngibele ngisho kubantu ngithi yeza ngangibathembisa abantu ingoma ka 2 days and 47 minutes but kwangenzakala ke lokho ngenxa yokuthi sengihambe zonke izitudio ngiqala kuyikhula record wakhala ngokuthi hey kuzoba nzima ukuthi ibe u2 days ngaya e-Afro sasilive noTira nayo siyikhuluma le ndaba but naye angathi kwaba nzima ukuthi 2 days yabo ebhizinisi ngoma yami nje ukuthi uyayilungisa ngathi izoba nzima lo mpilo but ke ngabuyela kuya ukhulubenze ke sayenza ingoma le ngoma ke le abantu ngibatshele kahle angathi abayitshela ukuthi ingoma evele yavuka nje mhlawumbe e-studio le ngoma ngiqale kabe ku 2020 njengoba ngikhipha ngo-2021 ngangibiza abafana bami umuntu apolwazi uJuqu unampa bakhona lapha ku-music video noSingcaphethi ngibabiza ngangishutha enye ivideo ngithi wozani bafana bami kwavuka ingoma ayisayicula nabafana bami yabo bayibamba abafana abantu babeyibamba ngave ngathi hayi asifomeni iqembu ngithi wozani ngoba nale ngoma ithi wozani neqembu lethu sithi iwozani hayi ke kwaba mnandi ngabathembisa ngawo 2020 December ngabathembisa ibrayi izinto zangalungi ke ngithi ngizobabrayela for ukuthi iqembu lethu sililokhuzane silibe ngokusemthethweni hayi ke nakanjalo ke wadlula ngabathembisa uJuni lo besikuwo nawo wadlula manje sengibathembisa uDecember ke ngoba ngithemba ukuthi hayi kuzolunga sengisho ukuthi kuphela unyaka wonke le ngoma iyenziwa u12 months uphelile ngoba ngicabanga kwakulapha kuAugust ngiqala ngiyiqopha kwacaca ukuthi ngakithi mina ngizoyikhipha ibe ulive ingalokhuzana ngingayi e-studio vese siyicule live ngabona ukuthi angiyenze ibe nalwamsoco la ngoba masikulapha ifakwe yonke into kuthiwa yini konje kumasterisha nje uyibona izinga la mawuyidlala nje kuyezwakala ukuthi hayi ingoma ephezulu seqophelele phezulu hayi nebala ukhulubenze wafana nalombona ngithi mina kangishuta senze be live wathi ukhulubenze no ngoba ngine studio naye wayikhona le ekhaya emzimkhulu ngoba ngine studio le ngoma hit song le kunganjani ukuthi siyenze kanje manje hayi nebala ke ngaqhubeka ngoba kwaku mina ilokhuzana engangisana le ndawo sesithi wozani kwakuyilo ndawo kuphela ngiyiqophile kwathi mase kufika ukuthi ngo-record e-studio ke ngafaka ibiliboco nobhiya nogwaye ngasho ukuthi mababuye sesithi wozani ngayenza yabamnandi kanjalo ke ingayenza ngoba thina lapha kingNuba Media nasekhula record sinto eyodwa nje yonke into siyazenzela umculo siyazirecordela ukhulubenze inceke yami ingangami siyalingana nje umculo uyarecorda siyazirecordela ivideo makukhona into music video siyayishuthela makukhona into eyipost eyicover or icover yengoma siyazenzela akho nto esothi iphumela ngaphansi idleke yokhosta izimali ezingako yangithola siyazenzela yonke into lapha kuthina nje sizinceke nje singaka but umsebenzi omkhulu esiwenzayo umsebenzi ungaphezulu kwamandla ungaphezulu kwe-age yethu umsebenzi ingakho ne-stress esihlangana nazo ziba ngaphezulu kwe-age yethu umbona umfana ka-13 years ukuthi ngathi khona kwenzakala khona kwenzakala ngoba nxa ukuthi i-stress ziningi la izweni ziningi once waqala ukwaziwa kakhulu
nginenkosi eyibili boco bafethu kingNuba, inkosi yamabhenca kingNuba bafethu. Nginayo ke bafethu ngihlalele nje nayo ingivakashele bafethu. Injani ingoma abantu bayemukele kanjani bhuti wami? Ngethuse kakhulu bengazi ukuthi kuzoba his song but bengingazi ukuthi izoze ifike kulezi ukuthi ehlukanise nonyaka yabo. Bengingazi ukuthi izofika kulezi unyaka ukwehlukana but sengiyabona ukuthi nginovalo ukuthi ngizokwehlukanisa unyaka ngoba ngiyabona indlela esebenza ngayo ukuthi Nkosi. Yashe ngoma manje abantu masengehlukanisa unyaka kuzoba nzima kuzoba nzima impilo ngizobizwa ngapha nangapha impilo yami angaza ngibizwa ngapha nangapha kuyimanje but njengoba ngizohlukanisa unyaka ngale ngoma nginalo lwavalo nje yazi ngifila leyanto ukuthi yazi kunaleyanto vele yazi once ngacabanga ukuthi ngizohlukanisa unyaka ngivuka nasengubeni noma wo12 ngime ngeenyawo phela inyawo ubuthongo ukuthi into enkulu kangaka ngimncane kangaka ezweni ngoba ayikho enye ingoma esayobuye ibe hit ekhishwa umunye umuntu njengoba sengikhiphe lo nyaka bengicela njengoba nginesicelo nje ukuthi abafowethu abangakakhiphi this year lo nyaka 2021 ukuthi ngicela abandle balinde ngoba ingoma zabo zizodlala nje yonke leyo genge leyo genge leyo bandla hayi kimi dedela inkosi ngoba izodlalwa imndeni yabo nabangani bayo ingoma zabo ngeke bafikelele kulabantu engisengifinyelele kubo kwiwozani ngoba ihit lengoma uthi uhleli udla uza sethi ngewozani sengithola amakhola avela ema university umuntu othi akusafunde kahle ngivele kuringe lengoma athi lecture ifundisa lapha sesithi wozani ingqondo icula leyo ngoma sengisho ukuthi abafowethu abathi ukuma ngoba ingoma zabo azizothi kakhulu ngenxa ukuthi iwozani ivimbezela umhlaba wonke ngoba bangakhipha ngomhla ka 1 January 2022 ke lapho ngiyobe sengehlukanise khona unyaka ngiyobe sengibadedela ngoba ngisazovimbanisela indawo zonke ngewozani yabona manje uthini ngodlala mshunqisi ngoba phela nawe udlala mshunqisi ukhona ngelento uphethe nesandleni umdlala mshunqisi ngoba ngiyamxolela yena ngoba ukhiphe ekuqala ke akusayisekho into asazayenza ngeke asa unrelease usereleasile bana ngiyamxolela but yena ushayile incebo ushayile impela khona neincebo eyishayile but manje iwozana ngazi nami iyazikhuphukela yabo akuthi mhlambe ngizama ukugqilaza abantu mina ngikwenza ngizama ukugqilaza abantu but hit song kuyazenzakalela ngithi kuyazenzakalela wonke okwenzakalayo kimi kuyazenzakalela kufana nokutaliwe emazulwini kuyazenzakalela bawothi ukuthi ngibe nama hits akusiyona into mhlambe engizothi mhlambe hayi ngiyayiplana mina into yiningi angiziplan yabo ngoba konke nje kuyazenzakalela ngisazokusho kuyaqhamukela njengoba newozani ihlala isikhathi eside kangaka bekusho ukuthi befuna ngiyikhiphe kulesi sikhathi kuzophela unyaka ukuze ngehlukanise unyaka njengoba ngizowehlukanisa unyaka abantu bave bangangikholela mangisho into yabo ngithi nguboss webiliboco mangakhola ukuthi ibilibocozini lezi ngithi umfana weAvit nalapha abazange bakhola mfowethu insizwa bafowethu ikhipha ingoma edla abantu niyayizwela iwozani kuningi mfowethu insizwe kwenzile sifikile la endimeni Putwazi uthi Select Africa TV and we are subscribe bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo nje ngibuka ama video ami